sva komunalna preduzeća rade i trude se da održavaju grad, da unaprede kvalitet života grada i da budemo spremni kada ova pošast prođe, da nastavimo dalje, da živimo i da radimo, da stvaramo još bolje uslove u našem Novom Sadu. Tako da su za mene veliki heroji, pored najvećih heroja, lekara i svih ljudi zaposleni u zdravstvenim ustanovama i naše policije i vojske i radnici naših javnih komunalnih preduzeća i radnici puta koji asfaltiraju ulice, ali radnici čistoće koji održavaju higijenu grada, koji odnose smeće, koji čiste ulice, vrše dezinfekciju, ali i radnici zelenila koji održavaju zelene površine.